Poštovani gledaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji se bavimo osiguranjem od nezgode ili nesrećnog slučaja. Istraživali smo ovu vrstu osiguranja i o tome razgovarali sa osiguravačima. A kao i obično, pripremili smo vam i dosta dodatnog zanimljivog sadržaja. Ostanite uz TV emisiju Moja polisa. Nažalost, nesrećan slučaj ili, kako još kažemo, nezgodu, gotovo je nemoguće precizno predvideti, a još teže izbeći, ali je zato moguće pretpostaviti mogućnost njenog događanja i na vreme se osigurati. Jedan trenutak nepažnje i nezgoda se može desiti i vama. Ali pošto, nažalost, nismo u mogućnosti da nezgodu sprečimo pre nego se desi, bar možemo da se osiguramo. Osiguranjem potpunu neizvesnost pretvaramo u izvesnu finansijsku kompenzaciju u slučaju nezgode. Ako se nesrećan slučaj već desi, mnogo je bolje da možemo da računamo na finansijsku podršku dok smo u nepovoljnoj situaciji i trpimo posledice nesrećnog slučaja. Sve dok ste osigurani, možete manje da brinete, a osiguranje se obično može zaključiti na period od 1 ili više godina, što je slučaj i sa osiguranjem od nezgode. Osiguranje od nezgode je vrsta osiguranja od iznenadnih i nepredvidivih događaja. Ova vrsta osiguranja obuhvata razne rizike. Osiguranje se na prvom mestu može ugovoriti za rizik smrti usled nesrećnog slučaja, odnosno nezgode, i tu je veoma slično osiguranju života. Zatim, tu je i rizik trajne invalidnosti usled nezgode, kao i rizik teške telesne povrede usled nezgode, na primjer preloma kosti i sl. Kao vid obezbeđenja u slučaju ostvarenja nekog od rizika koje podrazumeva nezgoda, možete se osigurati i obezbediti sebi osiguravajuću zaštitu i finansijsku kompenzaciju. Osiguranje obezbeđuje i dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost za rad. Za svaki dan koji provedete kući, a ne na poslu, osiguranje vam isplaćuje ugovoreni iznos. Ovim osiguranjem dobijate i dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog lečenja od posledica nesrećnog slučaja, a u mnogim slučajevima pokrivaju se i troškovi lečenja. U osiguranje od nezgode suštinski spadaju i dobrovoljno zdravstveno osiguranje i putno zdravstveno osiguranje. Baš zato što nezgoda ne bira kome će se desiti, od nezgode se mogu osigurati svi, i pojedinci i grupe. Možete osigurati sebe, svoje najbliže, celu porodicu, članove domaćinstva individualno i kao grupu. Možete osigurati svoje zaposlene. Mogu se osigurati razna udruženja i organizacije. Mogu se osigurati deca, mladi i oni u ozbiljnijim godinama. Mogu se osigurati i sportisti amateri, kao i deca članovi sportskih društava. Takođe, od posledica nesrećnog slučaja mogu se osigurati i deca u predškolskim ustanovama, učenici osnovnih i srednjih škola i studenti. Osiguranje od nezgode u Srbiji praktično mogu ugovoriti sva pravna ili fizička lica koje imaju državljanstvo Srbije ili su u Srbiji poreski obveznici i naravno imaju interes da ugovore osiguranje, a interes je preventiva nezgodi. Jedina preventiva nezgodi jeste osiguranje. Kada se nesrećni slučaj već desi, na njegove direktne posledice najčešće ne možemo da utičemo, ali zato bar možemo da ublažimo negativne finansijske aspekte koje ovaj slučaj neminovno izaziva. Najvažnije je ne dozvoliti da nas nesrećni slučaj ili nezgoda zadese, a da se prethodno nismo pobrinuli da, koliko je to moguće, predupredimo finansijski gubitak nakon nezgode. Osiguranje je jedini način za to. Osiguranje nezgode, koje je, pored životnog osiguranja, deo ponude Merkur osiguranja u Srbiji, predstavio nam je gospodin Borisa Milošević, direktor prodaje i marketinga u ovoj osiguravajućoj kući. Merkur osiguranje kroz svoje programe nudi klijentu zaštitu za vrednosti koje čoveku najviše znače. Jedan u nizu proizvoda koje Merkur osiguranje nudi svojim klijentima je i osiguranje od posledica nezgode. Gledaocima Moje polise ne moram da naglasim da se godišnje u Srbiji dese negde oko 60.000 povreda samo u saobraćaju. Pored toga
ima niz povreda na radu, povreda u našem toplom domu. Znači, nezgoda je nešto što je, nažalost, sastavni deo naše svakodnevnice. Merkur osiguranje svojim klijentima pruža kroz osiguranje od posljedica nezgode financijsku nadoknadu za one često mukotrpne i duge procese lečenja i daje nam mogućnost da kroz novčanu nadoknadu kompenzujemo ona sredstva koja ne možemo zaraditi jer nismo posvećeni u tom periodu poslu, nego našem ličnom lečenju. Merkur osiguranje svoj proizvod osiguranja od posljedica nezgode nudi uz programe mešovitog životnog osiguranja kao jedan dodatan vid osiguranja. Naravno, to može još da se proširi i u oblasti, kad pričamo o bolestima, o teškim bolestima, o hiruškim intervencijama i tako dalje, ali mislim da jedna od osnovnih proizvoda, pored polise životnog osiguranja, treba biti dodatak osiguranja od posljedica nezgode. Često volim da uporedim svrhu polise osiguranja sa kišobranom. Kao što kišobran neće sprečiti da pada kiša, tako ni polisa osiguranja, nažalost, neće sprečiti da ponekad dođe do nezgodnog slučaja, nesretne situacije. Ali svi ćete se složiti sa mnom, kao što kišobran može da spreči da budemo mokri kad pada kiša, isto tako polisa osiguranja može da spreči da ostanemo u kiši u finansijskom smislu. Vrsta osiguranja od iznenadnih i nepredvidivih događaja, nesrećnih slučajeva, zove se osiguranje od nezgode. O priključnim osiguranjima uz polisu životnog osiguranja kod kompanije Wiener Štediše, posebno o osiguranju nezgode, razgovarali smo sa gospodinom Draganom Filipovićem, zaduženim za prodaju životnih osiguranja u ovoj osiguravajućoj kući. Životnim osiguranjem pokriva se jedan od rizika kojem lice može da bude izloženo, a to je praktično rizik smrti. Osim toga, naravno, postoji neki drugi rizici kojim svaki pojedinac može da bude izložen tokom svog života, a to je prvenstveno, se misli recimo na neke povrede koje mogu da nastanu usled nesrećnih slučajeva, gde su nastane recimo lom ruke, noge, bilo kakve povrede koje ostavljaju posljedice na zdravlje svakog pojedinca. To nije pokriveno životnim osiguranjem, odnosno zaštita od takvih rizika nije pokrivena životnim osiguranjem, tako da u suštini postoji jedan prazan prostor gde može da se deluje i to je popunjeno na taj način što se uz osiguranje života mogu zaključiti i ta dopunska osiguranja. U ovom slučaju reč je o dopunskom osiguranju lica od posljedica nesrećnog slučaja. Na taj način ponuda osiguravača biva potpunija, odnosno zaštita svakog pojedinca bude potpunija, odnosno sveobuhvatnija. Imamo obavezu osiguravača u tom slučaju da ukoliko nastane neka povreda koja ostavlja trajni invaliditet, odnosno trajnu posljedicu, imamo obavezu osiguravača da isplati procenat osigurane sume u zavisnosti od toga kolika je posljedica ostavljena po njegovo zdravlje. To se radi na osnovu tabela invaliditeta, tablica invaliditeta koja se osiguranicima dostavljaju zajedno sa uslovima osiguranja i na osnovu procene lekara cenzora, a koji naravno to procenjuje na osnovu opet dokumentacije koja se dobija od svakog osiguranika koji je povredu pretrpeo. Na taj način osiguranik biva zaštićen od ovih rizika. Premija koja se plaća u ovom slučaju je takva da mora biti manja normalno nego premija za osnovni rizik, odnosno za životno osiguranje, i taj odnos je obično 25% maksimalno od premije za životno osiguranje. Postoje još sada naravno srazmjerno niže premije i srazmjerno niže osigurane sume i ovih 40.000 evra praktično se odnosno 44.000 evra odnose se na 100% invaliditet, odnosno na ako lice ostane invalid 100%, onda se isplaćuje ta osigurana suma, u svakom drugom slučaju se isplaćuje odgovarajući procenat od tako ugovorene osigurane sume. Sad na taj način smo, ajde kažemo,
pokrili najveći deo rizika kojem jedno osigurano lice može da bude izloženo, ali ostaje još jedan prostor koji se zove zdravstveno osiguranje, gde imate opet neke posljedice koje po zdravlje ljudi mogu da ostave bolesti, a koje sada opet nisu pokrivene ove dve vrste osiguranja o kojima smo sada govorili. U novije vreme postoje sada osiguranje, uvodi se osiguranje od nastupanja nekih težih bolesti, tako da tom ponudom se praktično zaokružuje čitav taj splet rizika kojem je izloženo jedno lice i na taj način je, da kažemo, ponuda potpuno zaokružena, odnosno pokrivene su svi rizici koji mogu da nastupe kod jednog lica. Vodeće sertifikaciono telo SGS sa sedištem u Ženevi dodelilo je sertifikat ISO 9001-2008 kompaniji Wiener Štediša osiguranje. Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu pouzdanosti kompanije i posvećenosti menadžmenta stalnom unapređenju, kvaliteta poslovanja i ispunjavanja zahteva zainteresovanih strana. Sertifikaciona provera sistema menadžmenta prema standardu ISO 9001-2008 sprovedena je 9. i 10. januara 2013. Razlog zbog kog je naša kompanija implementirala standard ISO 9001-2008 je rešenost da sledimo najsavremenije međunarodne norme u upravljanju poslovanjem, s krajnjim ciljem da stalno podižemo nivo zadovoljstva klijenata i unapređujemo poslovno okruženje u okviru kog organizacija obavlja svoje delatnosti. Sertifikacija je uspešno obavljena uoči obeležavanja naše 10. godišnjice poslovanja u Srbiji, pa je doživljavamo i kao potvrdu dobrog poslovanja u deceniji za nama, rekao je Branko Krstonošić, generalni direktor Wiener Štediša osiguranja. Grave osiguranje je jedino osiguravajuće društvo na tržištu Srbije koje građanima uz osiguranje života nudi dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vreme radne nesposobnosti. Dakle, ako već imate polisu osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja ili grave elit osiguranje života za slučaj smrti, doživljenja i nastanka jedne od 9 teških bolesti, imate mogućnost da priključite dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za slučaj radne nesposobnosti. Na taj način ćete nastaviti da štedite, jer za slučaj da vam se usled radne nesposobnosti prihodi smanje ili ostanete bez prihoda, Grave preuzima vašu obavezu plaćanja premije. Uz polisu osiguranja života postoji i mogućnost uključenja dodatnog osiguranja sa slučaj trajne invalidnosti kao posljedice nesrećnog slučaja i isplate naknade za svaki dan lečenja u bolnicu u slučaju nezgode, kao i osiguranje oslobođeno plaćanja premije za vreme radne nesposobnosti, koja mogu da uključe lica koja su u stalnom radnom odnosu. Također, osiguranik ne može da ima više od navršenih 50 godina života. Premije za dodatno osiguranje sa oslobođenje od plaćanja premija za vreme radne nesposobnosti obračunava se kao 5% od svih drugih premija osiguranja života. Ako je, na primjer, uz osiguranje života ugovoreno osiguranje od nezgode i recimo posebno ugovoreno osiguranje za slučaj nastanka jedne od 9 teških bolesti, premija dodatnog osiguranja za slučaj radne nesposobnosti iznosit će 5% od zbira te 3 premije osiguranja. Dakle, ako klijent uplaćuje godišnju premiju za osiguranje života i druga dodatna osiguranja u visini od 400 evra, onda će godišnja premija za dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije iznositi 20 evra. Ako osiguranik tokom trajanja osiguranja postane radno nesposoban i radna nesposobnost traje 42 dana neprekidno ili više, onda se ugovarač osiguranja oslobađava plaćanje premije glavnog osiguranja za čitavo razdoblje trajanja radne nesposobnosti osiguranika. Naravno,
obavezu plaćanja premije iz ugovora o osiguranju preuzima Grave. Grave je jedino osiguravajuće društvo u Srbiji koje u lepezi proizvoda ima ovu vrstu osiguranja. Ponekad u životu plačemo i kad nismo tužni. Naježimo se i kad nam nije hladno. Osjećamo se sigurno i kad nismo u toplom domu. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Merkur osiguranje. Ne paničite. Sa Wiener štediše osiguranjem ništa nije strašno kao što izgleda. Wiener štediše osiguranje. Bez brige. Nadam se da smo vam današnjom emisijom pokazali kako da se na jedini mogući način zaštitite od dodatnih neprijatnosti koje su sastavni deo svake nezgode. Kako da se osigurate i budete finansijski zaštićeni od troškova koje nezgoda uzrokuje. Trudit ćemo se da vas i dalje informišemo o svim aspektima osiguranja. Gledajte TV emisiju Moja polisa. Prijatan dan!